Upin, anterin Ipin yuk. Anterin kemana Ipin? Anterin cari makanan buat buka puasa nanti, Upin. Emangnya Ipin mau beli apaan? Ipin pengen beli kolak pisang, Upin. Oh, ya udah, ayo kita jalan. Oke, ayo kita berangkat. Nah Ipin, ayo cepetan dicari kolak pisangnya. Oke, Ipin cari dulu. No. Salah Ipin, ini pizza. No. Masih salah, ini bakso. No. Bukan, ini nasi goreng. Ayo Ipin, dicari lagi. Iya, Ipin cari lagi. Ya, benar Ipin. Ini kolak pisang. Oke, Ipin bayar dulu. Betul, betul, betul.